vô gì cái bọt phần lẻ cái bót cái không tao rồi ta ồ ngon này cho họ bán này sao bọt vô này ta ở đây ở toàn này ở toàn tê ai đây con này ai đây nè cho bố một chút nó sật chôm lương ta sắp bọt giật lương đói can rồi ê học vào bây giờ con chơi bọt hả bạn nó bố nó bác khăn thân này đây vẫn đi rồi tóc rồi bà vô đó bằng tôi cái rồi con nơi ở trọ trong đá vâng kẹp vô áo của anh hai này vâng他怎么做？是吧？多好呢！nó passport không? Tặng đấy. Cô bò nó thở rồi. Này. Thở rồi. Thở rồi. Sit down, please. Có mà đi tới. Madam, this is the life vest used for emergency only. Okay, used for emergency.
open, and this one is in front seatbelt. Put the seatbelt in the hole. Put one of your seatbelt in the hole and lock the seatbelt first. Sorry. Put one here and lock your seatbelt. With you first. Lock your seatbelt first. Yes. Unlock from inside here like this. If you need to change the diaper in the toilet is in the front. You can use in the front. If you need any assistance from me, you can call me here. Yes, thank you very much. อ่ะจอกใส่วัดมาผมว่าเลยthử đĩa con mối luôn con với tờ lom đó chính sân đó ê Hey. Hello. Đây, đây helloទៀតช่วงหน้าดอกโตปีนี้ช่วงดอกเนียดอกหอมชื้ออันนั้นดอกหอมชื้อให้ดอกโตนำเอาอยู่บ่ายฮะตกแล้วตกแล้ว Hey, hey. Ngã ba người đi là mọi người đi rồi. Nè. Lôi mày. Narita ơi. สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารขอต้อนรับทุกท่านสู่บริการของการบินไทยเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของท่าน
กรุณานั่งประจำที่เก็บสัมภาระไว้บนที่เก็บของหนูศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านรัดเข็มขัดนิรภัยปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งและเปิดม่านหน้าต่างบางแสงกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรือปรับเป็นระบบสำหรับใช้บนเครื่องบินsắp sỏi rồi các bạn ta ไม่ sỏi อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทานบนเครื่องบินทั้งนี้เราจะมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างเที่ยวบินขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ Ladies and gentlemen, welcome on board Thai Jet. For your safety and Lôi comfort, mà. please take your selfie and ensure that your hand luggage must be placed in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seatbelt, put your seat back upright, stow your tray tables, and open the window shade. Mobile phones and electronic devices must be turned off or switched to flight mode. Outside foods or drinks are not allowed on board Thai Jet flights. However, we have a selection of food and beverage for you to purchase during the flight. Thank you for your cooperation. 女士们、先生们，欢迎您乘坐泰捷航空公司。为了您的安全，进入客舱的旅客请注意，您的座位号码位于行李架边缘处，请您背后入座。您的物品可以放到行李架上，或放到前排座位下方。请您系好安全带，调直座椅靠背，小桌板收起，遮光板保持在打开状态。将所有的电子设备、手机关机或调为飞行模式。请勿在客舱中享用外带食物及饮料。您可以在旅途中选购我们准备的各种食品及饮料。谢谢您的合作。Boarding completed. Này. Này. Nào đọc hồi này. Lại rồi. Ngay lựa năng lang cái này cao nọ một bột cho mọi người tôi trơn kia đó. No. Bye.